Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel ngiphasisane nge-channel yeflake njalo ke siyihlupha nje ukuletha ke izincazelo esicabulekizwa nempilo kwi-channel la sibeka khona udaba lwamaphupho lomuntu ngamunye kodwa with the hope ukuthi ngokuphendula oyedwa kuphenduleka abantu abaningi. Mina ngicela ukuphasisane sibheka la udaba olukaNtombi Maphasa 7782 eNtombi Maphasa 7782 uthi ke sawubona pastor ngicela ubuza mina ngibupheke la ngibona abantu bephethe amafayila okay befala izinzipho ngisho uthinde lephupho so amafayila because isixhosa lesasibhala ngicabanga ukuthi ifunga ubhedile kunankinga sesolungisele ilanga amafeyili thina sithi amafeyili ngesizulu ifeyili lento ku yoyisalulo linsimbi noma ifeyili yamazipho kunento ekuthiwa ifeyili noma filing nail filing yabo yokulungisa inzipho kuyilungisa ngicabanga ukuthi usho lo mawulungisa inzipho yabo ifeyili lokulungisa inzipho lo mawuqeda ukunquma inzipho bese uyayilungisa ke so ukuthi zibe fresh bezinhle yabo so ngicathi ifeyili lani lenzipho yabona kodwa nje asikhulume nje ngokulungisa inzipho in general probably omunye kungenzeka aphuphe ifaka upolish nail polish omunye akuphe inquma omunye akaphupha eyifeyila ngale feyila asithi thina into yokuqala esingasho ukuthi umpupho uphupha inzipho sike salibheka ngiphuphe ngaphambilini sikubhekile ngeinzipho saphinde salibheka ukuthi uma omunye umuntu ekunquma inzipho ngasho thina ke sibheke ukuthi ke mawuzifeyila ke mhlawumbe uyipolisha ngasho ukuthi into yokuqala esingasho ukuthi uma uphupha inzipho upha uluhluma uzilolonga ngefeyili lezi nzipho uyilolonga ngefeyili lokho ngasho ukuthi ke mhlawumbe kuzodingeka ulungisa amaphutha ukuze abantu bakwemukele noma njengamanje umuntu omatasa nokulungisa amaphutha empilweni yabona ukuze mhlawumbe ube umuntu wamukelekile yabona emphakathini wemkhakheni wakhe yabo 2 uma uphupha futhi inzipho upha oluhle uma ulolonga ezomunye ngefeyili lokho ngasho ukuthi mhlawumbe kuzodingeka ulungisa amaphutha abanye abantu noma ke umuntu njengamanje osemkhankasweni noma oseyinhlelweni zokulungisisa zokulekelela abanye abantu ukuthi bekwazi ukulungisa amaphutha noma uyasiza umuntu ofaka isandla ekutheni abanye abantu bekwazi ukulungisa amaphutha noma khona umuntu omlekelela njengamanje ekutheni alungise impilo yakhe yabona 3 uma uphupha inzipho uPaul uhluma abanye abantu bezilolonga ngefeyili lezi nzipho ngeze kubona umndeni wakho noma abantu abathile osukubazo bakachaza ukuthi abantu abazi noma ngabazi labo asuke belolonga bezilolonga ngale feyili kodwa ke esingakusho ukuthi ke ungabe uPaul uhluma abanye abantu bezilolonga inzipho zabo ngefeyili lokho kungasho mhlawumbe isinyathelo noma imizamo yokulungisa amaphutha noma ke kusuke kuzodingeka belungisa amaphutha ukuze bathakaselwe phinde bamukeleke ebantwini could be that labantu laba amalungu omndeni o abantu sukubaza abangani bakho okungukuthi mhlawumbe basemkhankasweni basesinyathelweni basemizamweni yokulungisa amaphutha noma kufanele belungisa amaphutha ukuze bezothakaselwa bezomukeleka emphakathini wemkhakheni webantwini 4 uma uphupha inzipho kupha esithatha njengoluhle uma ngenzeka uyibona ufaka nail polish uyipolish inzipho lezi lokho kungasho inzuzo komunye kungasho ukuchuma komunye nenhlala kahle iyabona yomuntu 5 futhi uma uphupha inzipho kupha uluhluma uyipenda noma uyipolisha ungabuye lisho nje isifiso sokuvelela nokuphila impilo ephezulu netho noma ngasho ukuthi usesikhathi la uthokozela khona impilo enhle yabona 6 uma uphupha futhi inzipho upha oluhluba uphupha uzihlanze inzipho uclean inzipho ngeze uphupha uclean inzipho ngeze uphupha uyazigeza inzipho noma uzikhipha lokho okungcola kupha uluhle lolu uma ungenzeka luvele kuwe ngoba lapha lo ngabe lukukhuthaza nje ukuthi mhlawumbe usukuzokwazi ukuzikhulula ekunyundelweni okwenziwa abanye abantu abangafisela kuhle noma usukuzokwazi
ukuzixazulula ezinye zey'nkinga zakho ubhekene nazo mhlawumbe nabanye abantu, noma uzokwazi ukulungisa amaphutha athile empilweni yakho, yabona, akwenza ukuthi mhlawumbe ugcine ungamukeleki ebantwini. Kodwa kuwuphawu oluhle lingasho lento esiyishoyo. Futhi okunye singakubalula point number 7, kungenzeka futhi uthole ukuthi uma uyihlala losho ukuthi lindele ukwenza inzuzo nokuthola ingcebo engalindelekile, yabona, ngemuva kokulungisa mhlawumbe isimo sempilo, noma ukulungisa amaphutha, noma ukulungisa indlela abantu abakubheka ngayo, ngaba isithunzi nendlela abantu abakuthatha ngayo emphakathini, noma ekhampanini okuya, noma ngemkhakheni sukukona. Siyabonga kakhulu, besibheka kakhulu uma uphuma nje ulungisa izinzipho, ngabe ukuthi uyasishiloloka ngefeyili, ngabe ukuthi mhlawumbe usifaka upolish lapha, uyazipenda noma uyazipolisha, noma ngabe ukuthi uyazigeza izinzipho uyayilungisa. Kodwa lokho kungaba ukuchazele kanjalo. Yes, mhlawumbe komunye ubugeza izinzipho kungenza ukuthi uthi kunayinto eyinhlambuluko efuna yenze mhlawumbe empilweni yakhe, noma ebantwini asuke ephila nabo, ngokuthi uyazigeza lezi zinzipho, uyazilungisa. Mhlawumbe ngenzeka kunesimo sempilo yakhe edinga ukulungiswa ngokuthi mhlawumbe ihlanjululwe, ngokuthi mhlawumbe uyilungise ngaleyo ndlela yokuthi ugeze mhlawumbe ngaba amathunzi, ngaba ichitho, ngaba ezinye izinto eziphazamisa impilo lezi ukuthi abantu ugcine bangakamukeli mhlawumbe, noma ugcine usunyama nambani ebantwini, yabona. Sabonga kakhulu. Yeah, be blessed. Siwe